Došli. Danas radimo detaljan pregled nečega što bukvalno mijenja pravila igre. Nacrt za preuzimanje i skaliranje biznisa u Bosni i Hercegovini pomoću video marketinga. Ovo nije neka prazna teorija. Pričamo o sasvim konkretnom planu za dominaciju na digitalnom tržištu. Zato krenimo odmah. Idemo odmah u glavu. Zamislite ovo. Strateški video marketing može povećati stope konverzije i do 3 puta u poređenju sa običnim tekstom. Da, dobro ste čuli. To znači potencijalno 3 puta više prodaje, prijava ili upita i to samo zahvaljujući pametnoj upotrebi pravog formata. Zvuči nevjerojatno, zar ne? Evo kako ćemo danas proći kroz cijeli plan. Prvo gledamo priliku na tržištu BiH, zatim prelazimo na video kao prodajni sistem. Nakon toga analiziramo pravljenje profitabilnog video lijevka, pa ulazimo u psihologiju kupaca i za sam kraj imamo produkciju, taktike i skaliranje. Vrlo kratko i direktno u suštinu. Krećemo s prvim dijelom. Prilika na tržištu Bosne i Hercegovine. Na našem prostoru se trenutno dešava nešto jako zanimljivo i nevjerovatno profitabilno za one koji su spremni prepoznati i iskoristiti trenutak. I ovo savršeno prikazuje tu ključnu razliku na terenu. S jedne strane imamo većinu firmi koje objavljuju nasumične videe potpuno bez cilja, bez ikakvog poziva na akciju, što je često čisto gubljenje vremena. S druge strane, profesionalci grade precizne strateške sisteme i jasne lijevke s visokim konverzijama. Onaj ko danas usvoji ovaj drugi pristup, taj jednostavno uzima cijelo tržište. Što nas direktno vodi do drugog dijela? Video kao prodajni sistem. Ovdje zapravo mijenjamo cjelokupan način razmišljanja o društvenim mrežama. I tu dolazimo do apsolutnog temelja cijele ove analize. Kako glasi citat iz samog izvora? Video nije sadržaj, video je prodajni mehanizam. Ako zaista želimo ozbiljan rast, moramo prestati gledati na video kao na običnu zabavu za skupljanje lajkova i početi ga tretirati kao neumornu mašinu za generisanje prihoda. Znači, da bi ta mašina radila kako treba, moramo pratiti jasnu i dokazanu strukturu u 5 koraka. Prvo, pažnja. Privlačimo pažnju u prve 3 sekunde, zatim budimo interes, pa postepeno gradimo povjerenje, stvaramo jaku želju i na kraju, ono najvažnije, tražimo akciju. Preskočite samo jedan od ovih koraka i sigurno gubite potencijalne klijente. Prelazimo na treći dio, a to je arhitektura profitabilnog video lijevka. Ovdje prestajemo snimati izolovane klipove i spajamo sve to u jedan veliki, moćan sistem. Profesionalci, dakle, ne pucaju naslijepo. Oni namjenski grade prodajni lijevak. Na samom vrhu hvatamo pažnju potpuno hladne publike kroz viralan sadržaj o čestim problemima. Zatim, u sredini, tu istu publiku educiramo i gradimo povjerenje kroz analize slučajeva iz prakse. I na samom dnu lijevka, tu zagrijanu publiku napokon pretvaramo u kupce koristeći sjajna svjedočanstva i jake ponude. Sad, ovo je zaista fantastično za vidjeti kako čitav ovaj sistem prilagoditi pojedinačnim platformama. Facebook je, pazite sad, i dalje zakon za lokalne biznise i retargeting publike. Instagram apsolutno dominira za lifestyle formate kroz serijale i storije. TikTok je definitivno mjesto za najbrži rast, ali kroz brzu edukaciju, a ne ples. A YouTube? On ostaje kralj kada je u pitanju prodaja skupljih proizvoda i dugoročni rast putem pretraživača. Svaka mreža traži svoj pristup. Idemo na četvrti dio ovog objašnjenja. Psihologija kupaca i vrste videa. Ovdje zapravo dešifriramo ono što se dešava u glavi publike i što na kraju donosi konverzije. Tu u igru ulazi 5 ključnih psiholoških okidača koji dramatično podižu prodaju. Prvo, socijalni dokaz. Ljudi moraju vidjeti da su drugi već zadovoljni. Zatim, autoritet, gdje jasno pokazujemo stručnost. Treće je snažna emocija, bila to želja ili strah. Onda hitnost, recimo kroz ograničene ponude. I pod broj 5, potpuno jasna korist za kupca. Da malo pojasnimo tu jasnu korist. Reći naš proizvod je najbolji je vjerojatno najčešća i najgora greška. Tržište je jednostavno imuno na te floskule. Pravi pristup je pokazati konkretnu vrijednost i promjenu, poput uštedite 5 sati dnevno. Ljude, budimo sasvim realni, ne zanima sam proizvod, zanima ih samo kako on rješava njihov lični problem u svakodnevnom životu. Zbog toga se moramo zapitati koji formati onda zaista donose novac na lokalnom tržištu. Bez ikakve sumnje, najveći utjecaj imaju testimonial videi, odnosno iskrena iskustva stvarnih kupaca.
Odmah iza njih idu videi koji nude direktno rješenje za problem, zatim edukativni sadržaj, iskreni prikazi iza kulisa i na kraju storytelling. Prava iskustva prodaju neuporedivo bolje od svega ostalog. I tako stižemo do petog i zadnjeg dijela, produkcija, taktike i skaliranje. Vrijeme je da sklonimo sve tehničke prepreke i pređemo na čistu egzekuciju. Prvo da razbijamo jedan ogromni mit. Ne, apsolutno nam ne trebaju 1000 maraka za opremu. Nije nam potreban budžet za filmski set. Minimalna i visoko efikasna postavka traži samo pametni telefon s dobrom kamerom, obično prirodno svjetlo s prozora i čist, jasan zvuk. Vjerujte, odlična ideja i jasna struktura vrijede 100 puta više od profesionalne opreme. Ipak, možemo mi imati i najljepšu sliku na svijetu, ali ako video nema snažnu udicu, potpuno smo izgubili gledatelja. Te prve 3 sekunde su toliko presudne. Moćna izjava, nešto poput "većina ljudi pravi ovu ključnu grešku", trenutno zaustavlja onaj brzi scroll. Bez takvog početka, sav uloženi trud propada u vodu jer niko neće ni vidjeti ostatak. A na drugom kraju tog savršenog videa obavezno mora biti jasan poziv na akciju, takozvani CTA. To mora biti sasvim direktna instrukcija, poput "kliknite na link ispod" ili "pošaljite poruku". Nevjerovatno je koliko firmi ovo zaboravi. Bez jasnog poziva mi bukvalno ostavljamo novac na stolu, a strateški video se svodi na puku zabavu. Kako onda od ovoga napraviti ozbiljan i stabilan rast? Taktika je genijalna u svojoj jednostavnosti. Prvo organski, dakle potpuno besplatno, testiramo nekih 5 do 10 videa. Kada, na osnovu reakcija, prepoznamo apsolutnog pobjednika kojeg publika voli, tek onda u taj video ulažemo budžet i pojačavamo ga kroz plaćene oglase. Naravno, da bismo znali šta radimo sa budžetom, moramo pratiti matematiku i podatke. Pratimo ključne indikatore, stopu klikova ili CTR, vrijeme gledanja, stopu konverzije i naravno onaj sveti gral marketinga, ROAS, odnosno ukupni povrat na uloženi novac. Bez praćenja ovih brojki mi doslovno bacamo novac u vjetar. I evo kako to izgleda kao jedan dokazani, ubitačni model iz prakse. Krene se s viralnim videom na TikToku ili Reelsima da zahvatimo široku masu, zatim tu potpuno istu publiku ponovo ciljamo na Facebooku i Instagramu, ali ovaj put uz moćno svjedočanstvo zadovoljnog kupca. I tek tu dajemo jasnu i direktnu ponudu. Taj lanac savršeno gradi povjerenje i nevjerojatno snižava troškove prodaje. A za dugoročno održavanje tog sistema, evo primjera jednog sjajnog sedmičnog plana: 3 edukativna videa za dizanje autoriteta, 2 zabavna ili viralna videa za privlačenje novih ljudi u lijevak i samo 2 direktno prodajna videa. To je jedan savršen balans koji drži pažnju i donosi konkretnu zaradu. Kada sve ovo sumiramo, dolazimo do jedne jedine temeljne jednačine. Obratite pažnju. Video prije svega gradi povjerenje. To povjerenje direktno donosi prodaju, a upravo ta prodaja stvara dugoročni rast i održivi profit. To je baza stabilnog poslovanja u današnjem digitalnom okruženju. Što nas na samom kraju ovog pregleda ostavlja s jednim prilično provokativnim pitanjem koje bi si svi trebali postaviti. Da li trenutna strategija zaista gradi stabilan i skalabilan biznis ili jednostavno troši dragocjeno vrijeme na izbacivanje nasumičnog sadržaja po mrežama? Profesionalni pristup videomarketingu više nije neki opcionalni luksuz, to je apsolutni uslov za opstanak i dominaciju. Dobro razmislite o tome do sljedećeg puta.